Haleluya. Mbaramutya omwibara lya mukama waitu Yesu Kristo Mnazaresi. Webale yone yokora aho Pastor Kyalgonza Vincent okuruga mu Mount Zion Church Ministries kandi ndi hano kino okubagambiraho kino ekintu ekibakweta omuti ogw'obwomezi. Nitugenda kuroraho bingi ebikwatagene n'omuti ogw'obwomezi kandi ogenda okwetegereza hali omuti guno ogw'obwomezi. Mukama asiimwe. Obu tukusoma omu kitabu ekyokusukururwa esura 22 okutandikana orukaro rw'okubanza Yohana Yesu akaba aliyo namwoleka Ebyensita bingi ebiri mu iguru. Yohana akarora omuti ogw'obwomezi. Yohana akarora iziba ery'obwomezi omu rubugo rwa Mukama Sayuni Yerusalemu. Mukama asiimwe. Hanyuma omugera iziba lyalindirabamu erirumu amaizi agw'obwomezi. Hanyuma akaba hariho n'omuti ogwali guri harubaju aho. Hanyuma ogwo muti bagweta omuti ogw'obwomezi. Hanyuma Yohana akaba nagamba omuti ogu gwana emiringo gwana ebijuma eby'emiringo 12 buri mwezi. Mukama asiimwe. Hati ogwo muti nigwo tugenda kuroraho. Omuti ogu ebijuma byagwo nibyo omurokole ogwo wagonza okwetekaniza okugenda omwiguru nibyo asemerire okuba nalyaho. Baitu kambaze kusoborera hali omuti ogu gwona gugira emihama. Omuti kujakura gwayemerera kugira emihama. Haleluya. Hanyuma emihama ey'omuti ogu niye gukwata okurora gwayemerera. Hanyuma omuti ogu mara kwemerera gutandika okutekaho ebitaagi. Hanyuma omuti gwona ogu gutandika okwana amababi habitaagi abaha amababi. Mukama asiimwe. Hanyuma y'amababi nikutorora ebyakyo. Omuti gugira ebyakyo. Mukama asiimwe. Hanyuma mu byakyo eby'omuti enjoki ziza zegonza zitunga muno ekyokulya nazo. Mukama asiimwe. Haleluya. Mukama asiimwe. Hanyuma omuti ogu gwana ebijuma. Hati ebijuma ebyo nibyo tuliyo ntorora. Hanyuma ebijuma ebyo gumara kwana. Hanyuma omuti ogu ebijuma byagwo hariho akaire kahika byenga. Hanyuma birindiriza omugesi okuja akagesa akalya. Mukama asiimwe. Hati omuti ogu nigwo omurokole noitagisibwa okulyaho. Hanyuma naiwe kasananka naiwe kasimba emihama obukumara kulya ha muti ogu notunga ensigo. Manya omuti ekijuma kigira ensigo. Mukama asiimwe. Haleluya. Ekijuma kyona kisemeye kuba kine ensigo. Tukusoma mu kitabu ekyokubanza esura emu orukaro rwa 29 niturora oruhanga obyamazire kuhanga emiti egyo yagambira Adamu ati emiti yona nkuhaire olye niko kugondeze. Omuti gwona ogwine ebijuma hanyuma ebine ensigo munda yazyo imbikuhaire olye. In fact kingoza kusoborera mu bwire buno Satani agensere yakihindura ekyo hati ali ebijuma ariho umugenzi wange nkaba nimbaza nawe ali aheru oku huwa akaba nagamba huwe tamanyire ngo nebijuma bigira mu ensigo munda. Ebijuma ebyo kubyona tibine ensigo munda. Takimanyire ngo nomuchunguwa gusemye kuba gwina mu ensigo. Ati emichunguwe yokurora ndi ebijuma ebyo kurora tibiri mu ensigo munda omanye ebyo bicupuli. Satani nwaberesere kuraba muri kino ikintu kitukweta GMO, genetically modified organisms. So ebyo murokole tasemeye kulya ebintu ebyo bicupuli. Ito ruhanga gamba ngo muri hali omuti ogwine ebijuma ebiri mu ensigo borasombayo mu kitabu iki cya kubanza esura emu orukaro 29 nikuraba nikusobora. Mukama asiimwe. Hati omuti okugira ensigo ebijuma ebyo bigira ensigo. Hati ovo okulya ekijuma ekyo ensigo egyo nemera hanyuma niko naiwe nofoka omuti ogu. Hanyuma neno banonihera okwana. Haleluya. Mukama asiimwe. Kandi tukusoma mu kitabu cya Yohana sura 14 Yohana sura 15 tutandikana urukaro kubanza Yesu akaba nabaza omuti ogu nagamba nguwo niwo muti ogu. Hanyuma gwana ebitagi. Hanyuma bito ebitagi byana haliwe. Hanyuma ebyo ebitana bijuma ebyo abitemaho abinagankaha mumura. Mukama asiimwe. Haleluya. Hati iyo tokwetagisibwa kuba
tokwetagisibwa kuba hali aba batemwaho hali omuti ogwo bwomezi. Yesu Kristo ni omuti ogwo bwomezi. Mukama asimu. Haleluya. Niwe omuti ogwo bwomezi. Hati noitagisibwa kwikara omukwatireho hanyuma nkaba nimbagambira obedience ndio kworoba ekikwatizaho hamuti ogwo bwomezi nikwo okworoba obedience rokuhura ekyamukama kugambira hanyuma okakikora. Mukama asimwe. Haleluya. So nkwa omuti ogu nikwo gusemerire kuba good. Tukyali tugenda kukororaho amatagi ebijuma. Amatagi gwomuti ogu nibo abahereza ba Mukama. Nibo abahereza ba Mukama, abalisa, abatebezi b'enjiri, abakwenda, abegesa ba Bibuli, abanabe ba Mukama b'amazima, atali bano abarangi ab'ebisuba abo, tali abapasita b'ebisuba. So hati ebyo nibyo bitagi. Hati obo ebitagi byona ebikwana ebijuma ebyo Mukama nabitira bikara bikwatireho. Ebitagi ebitakwana bijuma nagenda kubitemaho nikyakaba namanyisa omu Yohane 15. Mukama asimu. Hati omuti ogu niho semerire omurokole okwatire. Obu tukusoma mu kitabu ekyokubanza esulibire orukaro rwa mwenda, nturoraho Mukama akahanga ebintu byona hanyuma yahanga omuti ogwo bwomezi. Omuti ogwo bwomezi yagusimba hagati y'orugonzo hanyuma abaho n'omuti ogwo kufwa. Omuti ogwo kumanya oburungi n'obubi bagweta omuti ogwo kufwa. Nigwo omuti ogwo kufwa ogwo omuntu yalireho yagenzere yasobya yalyaho hanyuma yakyenwa yavingwa mu rugonzo. Hati nigwo bakweta omuti ogwo kumanya oburungi n'okufwa bagweta the tree of death. Hati Ruhanga akateka emiti egyo habwokuba omuntu Ruhanga akaba amazire kumuhereza ekintu kibakweta enswamu. Habwokuba Ruhanga tagonza kuhambiriza omuntu, Ruhanga tagonza kuhambiriza nagonza okora enswamu iyo habwawe ekyo kuba mugenda nakyo. Mukama asimu. Hati nikyo eterire emiti egyo nuko omuntu akome mu bitu kyokusasa omuntu atwamu kukora kikoma mu ekibi akoma mu omuti ogwo kufwa hanyuma omuntu abingwa mu rugonzo nuko kufa kwija. Beto habwe engonzi za Mukama obu tukusoma mu kitabu eky'Abagalatiya 5 nituroraho ngu Mukama hati Yesu Kristo byezire yatufwera ha musalaba hanyuma aleta atuhereza obugabe obukwongera okugaruka hali omuti ogwo bwomezi, kwongera kukomamu kugenda hali omuti ogwo bwomezi. Mukama asimwe. Hanyuma yagamba ngu mu kitabu kya Yohane 3:16 ngu ndora kwegondeza ati ensi Ruhanga yahereza Yesu Kristo hanyuma oguwene wali mwikiriza wali komamu akayimwikiriza ngo atalibura baitu atungo bwomezi. Mukama asimu. Hati Mukama aiza tuhereza obugabe obugenda hamuti ogwo bwomezi okongera okutunga bwomezi ko Ruhanga yahangira omuntu okutunga. Mukama asimwe. Haleluya. Nuko Ruhanga yakozere ebintu ati. Mukama asimwe. Haleluya. Obu tukusoma omu kitabu eky'Abagalatiya 5:13 Paulo akaba nagamba ngu hati leru hinu obugabo bwa Ruhanga atuhaire tutabukozesa okukora obubi, tutakozesa omugiso ogwo bugabe bwa Ruhanga atuhaire okukora obubi. Mukama asimu. Haleluya. Hati omuti ogwo bwomezi gloho ego betu osemerire okukomamu okukora oburungi. Ntuza kukorora omuti ogwo bwomezi ogwo gwine ebijuma byagwo hanyuma ebijuma hano tukumanyaho abiri bijuma mwenda tukoronda ekijuma eky'oburungi omubiro obukwija tukwetegerezaho oburungi nikimanyisaki. Mukama asimwe. Nuko tukomezamu tugambeso kwetegereza nuko omuntu kurawa yahukaniza hanyuma wajuno womaliro itekaniza hali okugaruka kwa Mukama wetu Yesu Kristo bwaliyo nagaruka. Aho tukusoma omu kitabu eky'Abagalatiya 5:19 tukongera 19 Paulo akaba nayolekaho ebijuma ebyomuti ogwo kufa nibiha. Ebijuma ebyomuti ogwo kufa nibwo obwenzi niri hali itima enobi orugambo orwanju. In fact abantu bali bagamba ngo omuti ogwo bwomezi omuti ngo ekijuma kya Adamu na Eva balire ngo bwali busihani. No, abo bakabamba kubiha habwaki habwokuba Adamu na Eva bali bafumbo
bali bafumbo kandi bali nibo babiri mbomeramu omu rugonjo oro. So akaba atariho nambere korofsiyani bona bali bafumbo already bali married. So tar handi hona nambere bageze kukoro obusihani habwokuba bali baikiriziibwe Ruhanga yamazire kubahanga yabagaita no boragenda kusoma kurungi Bible noza kuro ngo Adamu na Eva byagenzere kwosibwa enjoko kuli hamuti ogwokufwa bakaba bamazire ira bakaba bamazire okuba bafumbo already. So akaba ataraho ground yogamba ngo hano naza kwiziraho obwenzi ikabetaloho abokuba bali bafumbo obwenzi tukorwa abafumbo busa mukama asimwe. Haleluya. So tugumizamu omuti ogu omuti ebijuma ebibi nibyo ebyo okurama ebisani mukama asimwe obushuma orugambo orunkuru ikitole amarara nicyo kikuru kyebijuma ebibi by'omuti ogwokufa mukama asimwe nicyo kyavingiziza na Satani mwiguru okura yeza mu muti yogu nicyo kaba nomurora alumu nayipankira mu muti Eva hano raliaho boraliaho noza kumanya noza kutunga amagezi akaba hari mu muti yogu ogwe ari omuti ogwa Satani nibwogu nibyebyo ebyo nabani kugambira ebijuma byago nibyebyo no gumanyirira omuti ogwa Satani ihali enobi okwegondeza omururu mukama asimwe nebijuma ebindi ebibi nkebyo. Hanyuma obutwayongera tukasoma omu kitabu eky'Abagalatiya esura 5 orukaro rwa 22 hano Paulo akaba nabazaho ebijuma emiringo mwenda eyekijuma ekyobwomezi ekyomuti ogw'obwomezi mukama asimwe. Haleluya. Kandi ntugenda kwetegerezaho ebijuma ebyo ariho engonzi okusemererwa ariho obusinge ariho kugumisiriza ariho embabazi ariho oburungi ariho obuculezi ariho obwesigwa hanyuma ariho nekindi ekibakweta okwetangira rundi self control okwetangira okwerekesa rundi okwetangira ikibi ky'abanoza kora. So obwiro bundi kwiza hanyuma tuza kubanturoraho omu Bible eno ekya mukama akubazaho hali ebijuma ebyomuti ogw'obwomezi kandi noza kuba noyega nomanya omuntu noyana ota ebijuma ebyo nolya ota habijuma ebyo kurora wayana ebijuma ebyo rundi rubata nebijuma ebyo rundi emiringo mwenda eyekijuma ekyomuti ogw'obwomezi noza kuba noyitegereza kandi hanyuma mukama niza kuba nakuyamba okurora wayitekaniza habo kugaruka kwe habo kuba turi mukera kempero kandi Yesu Kristo alyo nagaruka nagonza iyo kwetekaniza kuyamba kura wayitekaniza okurora okuba omuli abo abakomerwemu niko omuntu obokwikiriza okulya habijuma ebyo mwenda ebyo muti ogw'obwomezi. Haleluya. Mukama asimwe. Pastor Kyalgonza Vincent okuga Mount Zion Church Ministries mukama abahereza omugisa mwebale kumpliriza.